والإخوان من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء والصالحين أينما كانوا أحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها البر وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري ثم إلى روح صبي هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله أخوان أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Babun utawi kiku bab wa yu'thiruna lan dinginaken sapa si annas napa mendahulukan disiaken ala anfusihim ngalahaken ing atase awak dhewe ne annas wa fadlut tahuri lan nerangaken kautamaane sesuci yakni wudu. An Abi Hurairah saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Abi Hurairah amin. Anna rajulan satemene siji wong lanang iku yudhayyifu medayo utawa nyuguh anna rajulan satemene wong lanang iku ata sowan sapa si rajulan annabiyya sallallahu alaihi wasallam ing sowan ing Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ba'atha moko ngutus sapa Kanjeng Nabi ila nisaihi maring pira-pira garwane Kanjeng Nabi. Fakulna mongko jawab mongko dawuh sapa nisaihi ma mana'ana manafi nika ma'ana ora ana niku sertane kita apa ilal ma'u kejaba banyu ma'ana ora ana iku sertane kita mboten wonten niku sertane kita apa ilal ma'u kejaba banyu. Faqala mongko ngucap sapa Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa yadhummu iku yadhummu ngumpulaken sapa man au yudhayyifu au yudhifu utawa gelem nerima kedayowan sapa man utawa nyuguh nyumanggakno niku lho au yudhifu utawa nyuguh nyumanggakno sapa man hadza ing iki rajul. Faqala mongko jawab sapa rajulun siji wong lanang minal ansari saking sahabat ansar ana utawi kula niku purun nyuguh ana utawi kula niku kang nyuguh kula ya Rasulullah kula sing nerima napa niku kula sing bakal ngrangsum utawa hormat teng tamu niku. Fantala mongko budal sapa rajul fantala mongko budal sapa bihi napa niku rajulun
rajulun sing niki. Faqala rajulun sing cedhek. Nek rajulan berarti wong sing kate tamu. Sing rajulun niki wong sing nerima ditamoni. Fantala moko gelem budalan sapa rajulun sapa bihi rajulun. Budal ila imraatihi maring bojo wadone rajul. Faqala moko ngucap sapa rajul ngomong nang sing wedok. Akrimi mulyakno sapa sira wadon dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing dayoi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat mongko jawab sapa imraatihi ma indana ora ana iku sertane kita apa illa kutu sibyani kejaba panganan pikuatane pira-pira bocah ingsun. Ndak ono Mas, apa sing kate disugukno? Ya ono tapi ya cukup kangge mangani anake sampean iki. Gak ono maning wis iki wis. Anake sih gak mangan iki bengi iki. Mangan mang isuk tok sampai bengi mangane mek sepisan iki kae ono ya cuma cukup ge anak-anake terus ya apa? Faqala moko ngucap sapa rajulun. Hayyi ta'amaki. Hayyi nyawisno, nyiapno sapa sira. Hayyi dereng bine. Hayyi nyawisno sapa sira wadon ta'amaki ing panganan sira. Wa asbihi lan nyumeto sira jaka ing damar sira. Wa asbihi lan nyumeto sapa sira wadon sira jaki ing damar sira. Wa nawwimi lan nurokno sapa sira wadon sibyanaki ing pira-pira bocah sira. Wa nawwimi lan nurokno sapa sira disibyanaki ing pira-pira bocah sira. Idza aradu arikalani ngarepaken sapa sibyanaka asyaan ing napa niku panganan bengi. Idza aradu arikalani ngarepaken sapa sibyanaki asyaan ing panganan bengi, mona isya salat isya, mona asya makan malam. Fahayyaat mongko idza aradu arikalani ngarepaken sapa si wa nawimi lan nurokno sapa sira wadon sapa sira sibyanaki ing pira-pira bocah sira. Idza aradu arikalani ngarepaken mangan sapa sibyanaki asyaan ing makan. Idza aradu arikalani ngarepaken sapa sibyanaki asyaan ing makan malam ing panganan bengi. Yus anu ae tu ngene ae kok gampang kok Dik jare sing lanang. Ya wis sumeten damar iku sumeten mari ngono anake dinina bobokno diturok-turokno. Nek anake engko kepingin mangan jalo mangan, Bu mangan, Mi mangan, wis turok-turokno anu wis nina bobokno sikira turu. Sikira turu. Nek cokoco. Oh ya wis. Wah, ketepaan sebine reng bine sesolihan iki. Serake lampek sebini lampek. Fahayyaat mongko nyiapaken sapa sinten niku napa fahayyaat mongko nyiapaken sapa imraatihi ta'amaha ing panganane imraatihi. Wa asbahat lan nyumet ngurupno. Wa asbahat lan nyumet sapa imraatihi sirajaha ing damari imraatihi. Wa nawwamat lan nurokno lan nuru-nuru nek cara basahe niki nuru-nuru napa nina bubuk niku ngancu. Wa nawwamat lan nuru-nuru ngongkon turu nang anake dinina bobokno. Wa nawwamat lan nuru-nuru sapa imraatihi sibyanaha ing pira-pira anak cilike sinten niku imraatihi. Tsumma qamat nuli kari-kari tumandang.
Tsumma qamat nuli kari-kari tumandang sapa si imraatihi ka'annaha koyok sak temene imraatihi iku tuslihu dandani sapa si imraatihi sirajaha ing damari imraatihi faat mongko mateni akrena sewine api-apine lampune dibenakno bareng wis anake ngomong kate mangan dipateni lampune faat mongko mateni sapa simuratihi ing napa niku ing siraj ing lampu faja'ala mongko tumandang sapa karune sinten rajulun kali imraatihi niki yuriyanihi meruaken sapa si karune rajulun lan imraatihi ka'annahuma koyok sak temene imraatihi rajulun lan imraatihi iku yakulani padha mangan sapa karune sinten karune rajulun lan imraatihi fabata mongko sak wengi-wengi sapa karune rajulun lan imraatihi iku tawiyaini kang nglempit wetengi sapa karune yakni maknane luwe sak keluarga luwe kabeh. Wis ndak ono wong pancen gawe nyugono nang dayo niki dawuhe Kanjeng Nabi niki. Lah Kanjeng Nabi dhewe ndak duwe apa-apa. Ono cuma banyu kandakno nang Kanjeng Nabi jare garwane. Ndak ono banyu, mosok tamu ibrikne aing. Ya beden aing. Dadi mun nyuguhi tamu ja aing ngethok, salah lae iki sedotan. Akhirnya nggih niki ana wong sahabat sing ngacung niki kula pun ya Rasulullah kula sing siap liyane ndak ana sing duwe apa-apa padha ngomong ndak ana apa-apa kecuali banyu anake ma ma'ana illal ma'u mboten gadah napa-napa kejaba tuyuh Kanjeng Nabi ndak duwe kecuali banyu sahabat yo gak duwe kecuali banyu pun barang wis duwe krena kaya ngono wis dik engko napa jenenge uripana lampune mari ngono apa jenenge nuru-nuru turokno anakmu mari ngono engko patenono lampune iku ceke anake turu oh nggih pun lah dayoe ngono nyangka nek sahibul bait niki wong sing nyuguhi niki mangan pisan wong pancen ndek jero api-apine mangan api-api ngakan sik dalem nikah sik luar malah tak songkan akhire nangak nikah padahal anak-anak dalam keadaan lapar abeen bi rajin juga dalam keadaan lapar falamma asbaha mongko semangsane isu-isu falamma asbaha mongko semangsane isu-isuan ghada mongko budalan sapa si karune ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gawo mak bedek rena kada been jeria te marasoro di idiki mare mula bajenangakan soro pateanan rodung patedung dadi jak sanji amasak kang kui anak maraseneka tamu yang nyangka dalem sangku ngakan padahal dalam keadaan lapar dhahikah ya lek maknane dhahika ya guyu ridho sapa Allah Gusti Allah al-lailata ing dalem bengi mambengi al-lailata ing dalem mambengi dhahika ridho sapa Allah Gusti Allah al-lailata ing dalem mambengi aw ajiba utawa gawo sapa Gusti Allah min fi'alikuma saking penggaweane sira loro fa anzalallahu mongko nurunaken sapa Allah Gusti Allah nurunakan ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun
wa yu'thiruna lan padha ndhisiaken ing wong akeh ala anfusihim ngalahaken ing ngatasi awak dhewe ni walau kana halis najan ana iku bihim kelawan ngene ku wong akeh apa sing ana khososatun ngene ku fakir kebutuhan waman lan utawi sapane wong iku yuqatin reksa syuha nafsihi ing kumeti awake ing medhiti awake man waman utawi sapane wong iku yuqa lamun den reksa sapa si man syuha nafsihi ing medhiti napa niku awake man faulaika mongko utawi mengkono man hum yosi man yosi anas iku al muflihuna wong kang padha bejo kabeh. Hadis nika nerangaki ithar ala anfusihim, mendahulukan kepentingan orang lain walaupun dirinya sendiri dalam keadaan yang sangat butuh, yang sangat fakir. Tetapi ki gelem orang lapar mikir orang lapar sulit, Pak. Mun reng kenyang mikir reng lapar ini kebon biasa. Orang lapar mikir orang lapar, orang sakit mikir orang sakit. Mun bene orang sandi imanongku tak bisa. Mun reng sehat mikir reng sakit pantas. Orang yang kena musibah tapi ki mikir orang saya capok musibah selain. Orang hebat nih kan. Orang saya capok musibah ki mikir orang saya kena musibah ki wajar membantu orang saya capok musibah. Tapi abang tibi dalam keadaan capok musibah kan ki mikir orang saya kena musibah selain. Tak bisa. Ada orang yang paling epocip di Gusti Allah. Aneka hadis. Situng bakto beda orang laki matamu ida ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faba'athah maka kanjeng Nabi Rasulullah ngotos salah situng sahabat entar ke ila nisaihi dak rajin-rajin kanjeng Nabi. Tanya ki dak ke Siti Khadijah, tanya ki dak ke raji saya nomor 2, tanya ki kapi. Jawab pada ma ma'ana illal ma'u. Kebala ke kanjeng Nabi dak ke Rasulullah, ada apa engkau kecuali aing sebeda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kanjeng Nabi kekasihna Gusti Allah nyiptaki dunya ben saesena karena kanjeng Nabi, tapi kanjeng Nabi odin karo dibi aing. Odi bi aing. Bahkan Siti Aisyah pernah debu sengkok dalam keadaan kurang lebih 6 bulan tak pernah rasa ngodiin apa ya tang depor. Saking miskin kanjeng Nabi, saking melarat kebedaana Gusti kanjeng. Tapi dalam keadaan semelarat ngak nih ke kanjeng Nabi tak pernah minta ke orang, tak pernah menunjukkan buta ke orang. Oh kanjeng Nabi ini kesokan. Saya harus tak bantu. Tapi kanjeng Nabi punten tak nuduaki melasah bedah ada tak ada apa sah. Beda ada karena nikah saya keterobi kanjeng Nabi. Saare kenyang, saare lapar, kok mon kenyang, asyokor mon lapar, sabar. Saare kenyang, saare lapar, saare kenyang. Terus ini ke hidup kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tak ada mewah sobu. Kini kah? Hanya aing sebeda itu ilmu kanjeng Nabi. Ilani sa'ihi depan berempan rajin kanjeng Nabi. Benih karo situng nih kah? Faba'atha ilani sa'ihi ngotos salah situng sahabat depan berempan rajin kanjeng Nabi. Bini karo situng pan berempan. Apa jawabnya? Ma ma'ana illal ma. Tadi apa kebala ke kanjeng Nabi kecuali aing. Apa saya bahagia? Apa saya kebenyo gua ketamoy? Sering cuma aing ngetok. Jadi kanjeng Nabi menunjukkan derma gete nak ketamoy.
dalam keberadaan tandi, dalam keberadaan saya miskin kanjeng Nabi ni, dalam keberadaan saya butuh, tapi kanjeng Nabi ki mikir ke orang saya lapar saya lain. Benar berarti kanjeng Nabi ni ketandi apa enten. Kanjeng Nabi ni ke mahar banyak mau nak kabin. Kanjeng Nabi pada king tak pernah nyimpen. Tak pernah nyimpen kanjeng Nabi ni ka. Bada setia ada setia. Bada setia ada setia. Tak pernah kudu malam sobu. Akhirnya kanjeng Nabi matamu ya napa matabar dekat para sahabat. May yadummu au yudifu hadza, siapa saya nerima tamu iri, tang tamu iri siapa saya gelem nerima. Arya tamu yang perlu hormat, arya tamu yang perlu apa bahasan rengkona, erangsum nggih, erangsum napa jamin. Siapa saya gelem tamu yen. Faqala rajulun, oning cek kanjeng Nabi lah tak ada, cuma aing. Ben senangkung tamu ini ke juga bener yang soki dari kalangan sahabat Ansor yang tak sebut nyaman bener. Ana ya Rasulullah dan kaulah ya Rasulullah, kaulah saya bersedia tamu ya. Fantalaqa bihi ila murajah ke besi tamu ini ke dia jompon. Tanya saya sahabat Ansor ni ke dek rajina akrimi dhaifa Rasulullah SAW. Nyok muljaaki tamu ya kanjeng Nabi. Masa apa saya kandi ben? Hormat tamu ya kanjeng Nabi. Cek niat apa lah niat hormat dak tamu ya kanjeng Nabi. Aja bab sebini ma indana illa qutu sibyani. Tade. Ya berderi kakanan kang kui cukup kang kui semalam anak sambian. Nika tak ada sekali dari pagi cuma sekalian malam ada seder kecuali nikah. Is gampang wis. Hayyi ta'amaki, tuli wis siapaki kakanana. Wa asbihi sirajaki, somat thamara. Wa nawwimi subyanaki, anan mun ceke diki, mun bajenengakan ben piape masak lah. Masaki kang kui anan. Sura king petedung, Pak Abid petedung. Male aroma saja aben ibri nengakan. Idza aradu asya'an, mun anan ben diki minta ngakan dung anan petedung fahiyya at-ta'amaha pun emasa wa asbahat sirajaha pete namana napa lampuna somet temar wa nawamat subyanaha anan dung petedung kapi bene situng neka sibyani piro-piro anake benyak anan piro anake benih karo situng dua, anak lebih dari dua. Edung petedung, warna wimi, petedung sarang raji neka. Masak kami petedung, masya Allah, ya. Petek marah, warna wamat sibyanaha. Seakan-akan, napa? Ngelatinin kang kui anaan padahal mak masak kang kui tamu ya kanjeng Nabi sampai tengit deh anan lah abid kelu saya masak ibu marsene kampon tata kapi tata petek de marah pas tata kemudian napanya mana tamu ini ke isabek ning tempat se terhormat petek lampuna lah se dalam anan kan letedung petek kiye dalam so pajeng ngerah tamu ini kah keluarga se dalam ngakan kia akhirnya nangak nikah pun potos mare aduh kenyang tamu ya puas tamu ya kulaku mator daga Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ada bu dhahikallahu lailata. Allah taala gawo dak been malam. Allah taala heran ridho ke been.
dak keluarga nabi Allah taala ridho, seneng, heran, ajib min fi'alikuma. Bahkan Allah taala gara-gara beun malam menjadi matoron ayat daga Gusti Kanjeng Nabi, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Gara-gara ring seorang keluarga ni kabah toron ayat Allah Subhanahu wa taala. Puh. Ngapa kamulja na sahabat ni ka? Sebab kelakon nah saya hormat ke tamu yang Kanjeng Nabi, aben dalam keberadaan kepepet tapi ki amul jaki ka orang, aben dalam keberadaan lapar tapi mikir de orang saya lapar, aben butuh ki mikir de orang saya butuh. Allah taala pun memuji de perbuatan nah. Gawok de kena kerena saya kerena bareng keluarga dua orang kedua benika. Wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka mendahulukan kepentingan orang lain walaupun dirinya dalam keadaan yang sangat penting, yang sangat membutuhkan. Walau kana bihim khasasah wa may yuqashuha nafsihi, orang saya selamat dari sifat medit, faulaika humul muflihun. Taib. Hadis nikah pertama menjelaskan tentang sekonek atau ropekah kehidupna Rasulullah SAW. Qillati dhatil yad. Apa saya kandik di Kanjeng Nabi dia tak pernah nginep. Sampai Kanjeng Nabi dan keluarganya cuma di aeng tok, Pak. Sedih tandi noreng, tak kira-kira ria. Tetap berdesek kan. Tapi karena Kanjeng Nabi ini tak menunjukkan, tak menampakkan buta naga orang, istighna anin nas, sehingga tak oning sahabat selain Kanjeng Nabi dalam keadaan andi aing melolo. Ane ke oning akan sebab nyoro salah situ sahabat faba'atha ila nisaihi nikah. Sampai Sayyidina Abi Hurairah semereng langsung nggak nikah, saya menyaksikan kejadian derma terpukau para sahabat. Kanjeng Nabi cuma dalam keluargana benda jirajina cuma beda aing, cuma aing. Ini kan menunjukkan apa? Qillati dzatil yad. Kanjeng Nabi tak pernah nyimpen obeng, tak pernah nyimpen deur. Sallallahu alaihi wasallam. Neka menunjukkan orang bahagia neka. Ki bukti Kanjeng Nabi neka. Baiti jannati tangbung kotang swarga, padahal dalam keberadaan sangat kekurangan. Nah, yang kedua dari hadis nikah, aradud diyafah, menawarkan tamu. Jadi mun sampian beda tamu terus sampian tak mampu tamu yang tak mampu. Sek hormata, sek kebe penghormatan tade, sek kebe suguhan ria tade, petaber, da orang siapa sek gelem nerima tamu. Karena aradud diyafa ala nas nikah laisatil madhmumah, bener tercela. Sampean metaberaki tamu ide, pola sampean beda bela, sebab jauh dari sorbaja umpama. Sampean dalam keadaan susah, petaber dek bela sampean tibi. Pola beun gelem ketamoyan ya beda tamu imam pera kabungko king ko ada sik suku akina mon e pemelenggok kon benda remah. Oh ya tak apa lah dinala saya temune bungko boy. Tak keberatan ben jamon kok terus terang ceking bedeng kok seneng. Berhubung kok lah tak ada sik suku akina. Dek remo mon sabak kok. Iya wis tak apa-apa. Telepon tamu anu ki semaan jompon tretan kula nikah. Ano pinggir embong kemudian alasnya senika malah tak kerja tamu ya. Maka orang lambek nikah setiap compok beda kandeng ibudin compok nika. Jadi mon beda tamu karena beli aja, mon beda tamu malam nguring telur. Setiap compok ulehi notot kini nika. Mbak Abdullah ini kan di kandeng ibu budi ngobu etek kembali ngobu ajem. Pacet mon tamu setiap tamu ngakan pacet pun. Orang lambek ni kaman loman.
Kayak kita tak melo bi gula maksudnya. Karena telur gula bagian ngicok. Orang lambang, kita orang nakonan mesti pada kombongnya budin bungkon, pasti bonan. Saking dari geten katamu. Orang lambang. Mun makin ketamoyan ini sompek. Padahal tamoy ini kedeteng ngeberjekeh. Mole ngebetu sana orang saya tamoy. Tamoy ini kedeteng ngeberjekeh. Mole ngebetu sana orang saya tamoy. Nabi Ibrahim ni kesampean dijulukan Abu Dhifan, bapak tamoy. Sehingga Nabi Ibrahim tak pernah deer kecuali ada deer bi tamoy. Mun tak ada tamoy nyari orang supaya deer sareng Nabi Ibrahim. Sampai kocak Abu Dhifan, bapak tamoy. Bapak tamoy. Ki Abu Amar Tambak Rejo. Ini tamoy ini ada deer kapi. Pejabat, orang soki, orang tanding. Padeh ngakan dia padeh. Deer ki padeh ki pun nikah pun. Deer senikah ni. Entah tak pola na reng soki tak pun sami deer sami gibon nikah ketewel dia ketewel remorem ya remorem setiap tamu ini kan paring deer mon kelas kulit sampian dia maleta atau karbi binena mon jauh boy tamu ya beg jauh beri ngakan mon mak semak tak kau eli beli gulaku ketemu aja sarapan. Siang datang boleh. Kan pemun setiap tamu yang beri ngakan, jamin. Dil kendil lo kalau tau kapi pak, legena aja lah. Rajin Habib Alil Habsyi. Ane kemun beri deer ke tamu. Setiap pengajian Habib Alil Habsyi ini ke apareng tamoy, apareng deer dek sing ngaji dek tamoy. Benih setahun 2 tahun, 40 tahun rajin ini ngelatinin tamoy Habib Alil Habsyi. Tanpa berde mengeluh, tanpa berde kecewa, tanpa berde rasa susah. Setiap tamoy 40 tahun, sing ngaji ini ke benih karo atosan, buan. Sing ngaji ke Habib Alil Habsyi. Paring deer kepi. Ben tak pernah rasakan selama 40 tahun kata beliau, engkau tak pernah rasakan nyaksiin tang bini dengan wajah-wajah saya tak seneng. Masih tengah malam jogoin ablodo sebuah tamoy. Senikah. Sambian mon sekalian tamoy ya pancet. Ngebeki kopi le, yud. Laku datang boleh. Kopi le, yud. Lakun kopi le. Mun tak beri racun bibinan ban. paling enten mana lengabai TV orang karocet pancet tamu kambing jadi tahu bajir lama tamu ibu ego mulai ngeronyam lagi na tapi rajin Habib Alil Habsyi ini ke zaman 40 tahun pak bayangaki sampean pernah terjadi paceklik neng siwun neka panen gagal panen napa tak ada makanan sama sekali. Mun tak salah zaman 6 bulan sekota siwun paring deer sareng Habib Alil Habsyi nggih orang soki semacam deer mah sebenarnya ngakan de orang sekota aja sekota siwun kormah gagal panen buah-buahan gagal panen seneng sabe ladang kopi gagal kopi kening paceklik kecuali tanamanna Habib Alil Habsyi pangarang Simtuduror. Mun tak salah 6 bulan apa ring deer. Percaya ya tak percaya iya. Wah, Balawi je lah dulu saya lah tak ngurus. Nyoro colon kaki. Tak apa-apa lah budan Habib tak apa-apa. Orang ngetek kira juga genteng tembang tadi budan kaki kene ngol-ngol lempo ngak binjing ngak mendol. Acara tadi bener waduh di mana tak percaya budan Balawi ini budan Balawi genteng teki raja putih room bau ini budan ban kini lempo butak ngol-ngol dak gigin celeng aku bulan pote persis nggak
tene cek-cek. Eko cak Buddha, leti apa? Leti senika, Habib Ali Habsyi nika, loman sar. Dek tamu ini tak perhitungan pak. Makanya orang nikah mon bungkon rang-rang nutup dari tamu berarti reng bagus dia. Orang mulai compon rang-rang nutup nikah berarti reng bagus nih. Kenapa? Nyanyinya beda tamu, banyak reng seneng. Pager, gembok, merdeki CCTV. Beda tolesan lah bang. Tidak menerima sumbangan. Tamu harap lapor. Aroki Odi ada rengentar, bungkon letih di rumah hantu, Ki Odi letih di jerengkong dia. Larang-rang beda muka, larang-rang beda matamu, ya larang muka lah bang. Jadi mau nengereng bagus coba nih gampang, bungkon ini mula nyanyi kata moyan berarti banyak orang seneng nih kau. Ki banyak para guru orang para ulama. Ketamoyan rombongan ketamoyan baca seneng dah tamu ini kah hormat tamu ini kah Habib Ja'far bin Syekhana Segah Pasuruan mun beda tamu kopi ini ngebai TV SLN TV sampai santri-santri tinggal ya Habib tinggal pun dan kau lah senyelena apa buan kuakku bengal eswarga manglo ke kanjeng Nabi ya Rasulullah tinggal jak selen kula senyelet nah kanjeng Nabi kuaku ning telaga ning haud bakal meri nginom de umat saya selamat sapan orang nginom seenoman bay la nadma'u ba'daha la yadma'u ba'daha abada tak bakal ngerasaki arjang sibita abito kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tibi kuaku sebakal nyelen dari telaga Al-Kautsar jadi mau bertamu capak sompak ya mau ada saya bagi empon tau sasa maksa deneka jadi keng raja nih kaki walaupun letak ngari ya tak kira mau ngari kare cerita to anak lapar bini lapar sampean lapar pas tamu ya kenyang tak kira dia tahu boleh ya boleh aja bini nodo sih tamu dulu jai bah tamu tempat cerita lagi nah mau tempat cerita si bini ki jaga sama tamu yang ternyata Nabi ini nah ya pantas yang ngebagi kopi kayak jamin beri ngakan baca ternyata Nabi ini nah pah ternyata lagi nengi pah beli mengkes lengan sebini baik aja Rela baca bini awak bini na ingsun rewes kok tahatus bini mas sampai gula nikah dek nek bini kirang terangan bila tak bisa dek remah pak pas tepaan tedung tepaan nyosoen anak pas nyekena cakan ceneser sebeda depor bini anu cekeh ngebagi kopi sampai gula mon beda tamoy anyabis beda sekore beki bi gula beda mon beda cabisen roy beki dek sing ngebagi kopi ya murah beledes repacat pada cabisen nah ada sahabat amplop apa sahabat cabisen anu we lah kalau kakek iya deh iya nyengel ring beda syai'un tak ada kula tak bisa ngebeli kopi ini kan tak bisa ya mereka tak belajar ngarah kelopai beda tamu siapa ki semua abid pun ring bini tak ada kanca se edepor asagola bismillah kata ngebay tibi 2 sendok kopi mari sini kak napa mete LPG yo habis orang lah tak tahu no anu raja cetek odi bagi ketamu ngereng saboran mangki kopi to mangki aeng to tak bisa bareng bawan apa ampun cukup kiai ampun cukup kiai iya nom langsung makecer ada mak makecer kan anak apa cemut aneka benih kopi pae
ku ya Allah tak beri kula seporan kena kulupai kula ngebai tibi ni ke kopi kula reng bini kula sobung ngajar mungkin engki pagi ni ke ngajar ni ka santri bini anak sekolah ken cenong lagi oh anu kulan bi kula ni kok montu tibi tore seporan kula boleh ni ke kula duh de remajan kula mau kopi ya tak make cer sih pajela kopi tok Pak senika mon umpama sampean beda tamu yang letak bisa meri apa pente saporongku aduh mulai kau jahat telasan ni gini wah kuani gini apro santri gini rule si gini ya Allah akhirnya kan kencing manis kapi orang yang ngoji ya sama kuntem pengelesa anak bener wa merah biru kita matamoy saya halle molen deng sadeng lebri 1000 cap mobil ada gulun sekali beto anak lo kules mau kapi ya jadi membertamoy peseneng berarti ya dia tengah rezeki ngebe dosa lebih tamoy orang yang soleh beda tamoy ulama kiai habaib asatid cek sampai kalah mon bertamu anu tak langkung ngiring bejot ke compok ampun punten sekejap bejot lagi ke compok ngiring seneng ketamu yang senika ini kebiasaan reng gunungan mon nggak nikah nih som turin boleh bungkur ya turin kan turin boleh berbunga toreng ngiring bejot turin mak bedora ngocak bi suwe nyaman ora kecong iya mak au matamoy tibi cek bi kiai cek ngebele matamoy dek gunung tak norok kuli tak ngocak ke kula mak bedor kemacong meta de apa cong ya cel boleh dek bungone saya kenal bro wah kali yai boten kali-kalian tak nggih monggo ya monggo kemacong wadiah itu kelitikan jong kacan mak bedor mulai di gunung torona lekadung tero melecong gama gaga beda keker turi neng embong ya mak turin mak kocan bedor ndak gopur so biro ngerim abeli ngala buka abit nyamak orang dia tahu ponong jicong eko bang aku keker eko itu ya bahagia tipu atau sehingga tipu kudu babi bagi nikah ngakan nasi empuk ngolo kekenyangan mare ngakan mula tade sabab pelurus toju ya dan toju gula kenangan toju gula ini kayak beri reng pereng sotor kotor tetican soebul haja kiai doko pengakan eko yang ke doko banyak pengakan tak tau keng bering selempo kader mulai ini keneng belot tabun yang tepelonyan celana nasi empuk cengin pedis sekali panas tak keras setepak bergunung toron atait ini apa ada sal bede songai ambu cong aku tak meleti aja cong ya meleti cong bahanya etipu jadi selempo bini ya ini kancan selempo bahayan tare boleh nyere turi ini gua kan lo tahu cek kok supir kiai cong iya kan lo tahu cek dek ben cek kaki kancan kiai yang tukang nonton kiai bener oh iya mah dan kok tahu kapi kalau di luar tangkan jaga kapi mah gua kater ada selonia tak ada senika jadi mohon pada orang yang soleh pada kiai karena deerna sampean kebaik ngajar deerna sampean kebaik dakwah kebaik rutina no dek ganjar sampean senika pon jadi kedua sepertama nuduhaki kanjeng Nabi neka dalam keberadaan napa tak pernah nginep bereng deeren tak pernah nginep tapi nomor 2 engki peneka mataber tamu ini ke benih termasuk tercela mun pacet sampean tak mampu ardud diyafah baik nomor 3 ini ke termasuk ada budiyafah adep metamoy derma atau metamoy
isu guagi deeren cek norok ngakan masuk mbian mon sekira atamu ini kesongkan si ada erbi sampian takok nyindong sakoni si nyindong banyak tak nyaman si ngakan banyak tak nyaman elek itu kui nah, aneka masuk ke dalam bareng pun lah petek te marah masuk ke dalam ada keleteki ya malengirah tamu ini kenyangkah si dalam ngakan dia padahal ada si ngakan lah berarti mun bertamu mun sekira atamu ini kah lapar perjalanan jauh musafir ada mun itu guin tak kok songkan dia kecuali tamu yang ngajak ngakan bi sampian tore bareng ampun kula sareng keluarga e dalam punten kula terus ada di sareng panjenengan cek teruna kula saben terus ada di sareng panjenengan ngakan tak apa-apa mun pentak deer mun tak pentak masuk mbian male aorok tamu iro male aorok matamu iku le compon kanca monggo Gus oh nggih seporong punya masuk ke dalam kula bi almarhum Rosid pun tak salah monggo Gus keluar boleh monggo pundi kok mboten anu kok mboten nyentong monggo mboten dahar monggo nggih matur suwun masuk boleh habis keluar boleh loh monggo sebuntene sepurane dah ono piring ada pereng monggo dah macam ada piring ajan kok ya tak luang dah ono piring ya Allah sepuntene ya Allah dek kok dah ono piring ya Allah mun ada coba con ke nyaman iki mun ada piring jeung karo baskom metok ereken banyak kok iba ah morongaken ke baskom jadi ada piring mana ada coba-coba ki lumayan pak kila ada coba-coba darurat lah coba lah coba melecen jadi fungsi nak beco ni ke beni melecen bersih makanya sunan beco ni ke pengelocor beni koboan mar beco ada je merenge so mau repelat pah beco ke kobo kancan kita beco ya cicit lemar pelat wa mesti naik kelocor beda kenangan kangkui orang tamu yang mau beco neka bulong beben kasa beri sabun pengelocor sunan sini ke pengelocor benih koboan Allah wah moro asala bening moro tetingak pelapa tapi neka termasuk ada pematamu ya jadi mon sekira tak mudayyik aleh napa tak mempersempit dekat tamu ikela tinggal masuk sampean ke dalam alasan tore lastari gula esto lastari gula cek gula neka anu pak tepan gula deer oh king tamu aku letok asoe sawel bi kanjong tepak dia kok tepak ya tepak dia saya tamu polempo bagian denyang ya ada kenyang mun denyang ngakuan itu rokok tamu ini ke adab termasuk adab tamu jadi sekira tak mudayyik tak sekira tak mempersempit ke tamu sampean masuk mun kira tamu ini ke seneng ada di sampean deer bareng taib kemudian saya terakhir dari hadis neka itsbatu sifatid dhihki wa ta'ajjubi lillahi ta'ala ala wajhi alladhi yalik bi jalalihi wa kamalih min ghairi takyifin. Kanjeng Nabi ada bu apa? Dhahikallahu, Allah Ta'ala agila. Maksudnya Allah Ta'ala ridho. Loh, mosok pangeran agila. Dok remo Kanjeng Nabi aja. Mosok Kanjeng Nabi ada bu dhahikallah. Allah Ta'ala agila. Nika debun ulama napa? Itsbatu sifatid dhihki wa ta'ajjub. Makna dhihki ta'ajjub makna ridho. Yaliku billahi tabaraka wa ta'ala. Selama ni tak ngurangin dek sifat keagungan Gusti Allah tak apa-apa. Min ghairi takyifin, tanpa tukayyaf, tanpa bila kaifin. Oh pangeran ri agel ndaya tak usah seneka. Allah taala mesem. Maksud ridho. Allah taala bunga.
Maksud Allah Ta'ala ini ke ridho. Benar berarti min ghairi takifin, saya jelas tanpa mereka-reka, tanpa bila kaifin. Allah sama Allah Ta'ala ada ya akilan, wah ya jauh lu nikah. Nikah hanya sekedar mana sifat senutuaki Allah Ta'ala nikah seneng, ridho, puas dah apa saya perbuat bi sahabat Ansor bi rajin gila sampai epoci tinen Gusti Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Nah, masyaallah termoga tetel masih manfaat. Ya. Makanya cek sampai napa? Cek sampai kula panjenengan sompek mun bertamu, ya. Kang kuwi tamu kutuan diadab ki ya, kutuan diadab ki ya tamu ini ka. Kutuan diadab tamu ini ka. Mun matamu ya jak lurus labeng tengah. Kebetiraki takut ngetelak keluarga tak akodungan tak kelampian. Saya kira amungkor otabe tak ngedep mun labeng berikir aja sampai adep ke laok atau adep ke timur cek pelurus labeng. Ini termasuk adep. Cek sampai nyendemi, cek sampai nginceng. Mulugum, tanya mulugum. Sendemi di lubang kunci. Beda panja tak jawab. Mun bertamu yang nikah. Jangan Kanjeng Nabi suruh colek dari dalam bait mata, halal ya Pak, halal ya, tidak boleh. Ini beda tata krama, beda tata krama orang matamu ini kan. Nah, jadi mon Nabi Bunyi Hashim podokaton tamu iku ono mahari. Teko nggawa rezekine, mulai nggawa dosane wong sing ditamui. Tapi ono mahari iku. Ibarat ring bine mono terewe ka andi kutu beda mahar. Apa mahar tamoy? Kaangkae beri kopi, beri teh, perkara tamoy apa sah tetap sampian anyama ikramud dhaif, anyama amul jakida tamoy apa sah, tamoy tanda ke kopi empon cepot repot pode cukup je lah. Ini termasuk mahar tamoy deteng ngiberjeke mulai ngibetu tusah. Ini kata Bunda Moya Hashim lamba onok mahari kabeh iku beda mahar tong kelereng bine kening ka bolong tedung iki beneka harus majar mahar hatta tuaddiya mahroha sampai mahar fajar. Tamu iki sini ka beda mahar iki ya ngangkaki ke tamu cek mataber ke tamu ya mataber ngene nama kopi napa teh napa aing pote sampean tamu ya tau dusen aing pote penyakitan gula. Takut ngerepoti cek matamu napa cek mataber mun ketamu angkae pun seandin sampian. Nah termoga titik ilmu semanfaat. Laku libur laku haul Al Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih Malang laku libur ahad laku libur. An Abi Hurairah wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhlukatik sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala an dhikrika wa dhikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi Katik Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama wa dhakara dhakirun wa ghafala an dhikrika wa dhikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala Qatik Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama wa dhakara dhakirun wa ghafala an dhikrika wa dhikrihil ghafilun. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'lil kutri untha wa dhakar Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan
وارزق الكل حلالا دائما وخلاتك يا علماء نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله الفاتح إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا المهاجر أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا علي بن علوي خالي عقاسم والفقير مقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وكعقل بن سالم كتب الرباني سيدنا الشيخ عبد القادر جيلاني حسن الشاذلي والإمام النووي والإمام السيوطي والإمام زين الدين المالباري مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني وأصول مفهوم قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الأبارس ثم القطب الباهر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخو طاهر ثم القطب الشطب البلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زين الهبشي قطب الملي الحبيب علي الهبشي وأصول مفهوم مقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن السقا ولاد مرمضار وإخوانه الحبيب عبد القادر بن أحمد جدة الحبيب العلامة محمد بن علوي بن عباس المالكي وأخي عباس المالكي ثم إلى الحبيب علي كويتان والحبيب أبو بكر والحبيب محمد بن طر الحداد والحبيب أبو بكر قرسي والحبيب شيبة طوبوتي والحبيب عبد الله الحداد سانين والحبيب حسن بهرون الحبيب جعفر بن شيخان السقاب والحبيب علوي بن سقاب كبوناقوم والحبيب هادي بن شبكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن سقاب صاحب الحول الحبيب عبد القادر الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بالفقيه والحبيب صامس أحمد تنقل والحبيب مسهدي بن أبي الحدار والحبيب أحمد بن صالح الحدار سرمبي بن ونغان وصول مفرهم ثم إلى رحيكه هجي جاسم نور سالم وزوجته وكيج هاشم رافي وزوجته وأصولهما وفرهما ثم إلى ركيه هجي عبد الله محسن وزوجته كهجي عبد الحليم جاسم كهجي معروف عارفي وأصول مفرهم ثم إلى صاحب هذا المقام الجاد عبد الله وزوجته الجاد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة وأن الله تغشى بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وعافنا فرد وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويسهل مطلوبنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذيات والبليات وشر الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ويطيل أعمارنا في طاعته ومحبته ورضاه ويمن علينا بكمال محبة ومحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته والاهتداء به وبه سلفنا الصالحون أن الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة وأن الله يجعلنا وأولادنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل القرآن وأن الله سبحانه وتعالى رزقنا وإياكم محبة الصالحين واكتبنا في ديوانهم وأن الله سبحانه يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا حسيا ومعنويا وعلوما نافعا وعملا متقبلا وخلقا خاشعا وعلى من أسلافنا الصالحون مثل هذه الجلسة نويناه وعلى ما طلبنا وعلى ما قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة.